Okay, narakubwiye ngo banga after banga another banga. This is MJ challenge. Narakubwiye ngo utuntu n'utundi. Uyu muhanzi bamwita Israel Mbonyi. Uyu muhanzi Israel Mbonyi yakoze indirimbo ni Nasiri, imaze imyaka 2 imeze kuzuza miliyoni isanga 84 za views. Uyu muhanzi ameze kuzuza miliyoni 2 ku munsi w'ejo wo ku tariki 13 z'ukwezi kwa 10 2025. Uyu muhanzi Israel Mbonyi nibwo yujuje miliyoni 2 z'abasubscribe ndetse n'abantu 13. Uyu muhanzi Israel Mbonyi akaba afite miliyoni zisaga 400 za viewers miliyoni 400. Ndagira ngo ndaje nkwereka itandukaniro ry'uyu muhanzi Israel Mbonyi hamwe n'abandi bahanzi. Umuhanzi hano mu gihugu murwa mu ntege, nawe utari hano mu gihugu umeze nk'ari hanze, n'uwo bita Meddy. Uyu Meddy afite miliyoni 1 n'ibihumbi 650. Niwe muhanzi umugwa mu ntege. Undi muhanzi ushobora kuba umugwa mu ntege, uyu muhanzi bita Meddy ubonye ko afite miliyoni 300 za views. Umuhanzi undi umugwa mu ntege wo bita Meddy, no bita Bruce Melody, afite miliyoni afite ibihumbi 831 ibihumbi. Reba icyo bita views, yana kimwe cya kabiri cyo bita Israel Mbonyi. Reka turebe The Ben subscribe 524 ibihumbi 524. Uwo bita Israel Mbonyi tena ku rubuga rwa Facebook arabayoboye aba followers 893 ibihumbi. Agakurikira uwo bita The Ben ibihumbi 384 by'aba followers ku rubuga rwa YouTube. Agakurikirwa n'uwo bita Meddy ibihumbi 559 by'aba followers ku rubuga rwa Facebook. Ibaze mu gihe uwo bita Bruce Melody ku rubuga rwa Facebook afite ibihumbi bisaga 384. Gusa tudatinze, Bruce Melody ku rubuga rwa Instagram arabaruta bose, afite miliyoni 1 n'ibihumbi 200 by'aba followers ku rubuga rwa Instagram. Naho Meddy n'uwo bita The Ben bameze nk'aho barimo gakoni kamwe ku rubuga rwe rwa Instagram. Mu gihe uwo bita Israel Mbonyi afite ibihumbi 910 by'aba followers. Ndagira ngo mbwire ngo noneho twavuga uwo bita Israel Mbonyi, itandukaniro rye hagati n'abandi bahanzi. Ni ukuvuga ngo uyu muhanzi Israel Mbonyi hano mu gihugu cy'u Rwanda n'umuhanzi uri wa mbere. Umuntu bihakana ninde? Niyo muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku rubuga rwe ahantu hose ku mbuga zigiye zitandukanye banditse ngo umuhanzi w'umunyamurenge uririmba indirimbo zo guhimbaza z'Imana yujuje miliyoni 2 ku rubuga rwa YouTube. Umuhanzi w'umunyamurenge ni ukoze amateka mu gihugu cy'u Rwanda, yuzuza miliyoni 2 ku rubuga rwe rwa YouTube. Uyu muhanzi ahantu atandukanye n'abandi bahanzi, ni ukuvuga ngo indirimbo ze ni uguhera ku minota 7 kugeza ku saha inarenga. Indirimbo by the way, indirimbo ye ya mbere yarebwe cyane mu myaka 2 bita ni Nasiri. Iyi ndirimbo ifite miliyoni 84 za views, imeze kumara imyaka 2, ariko indirimbo ifite iminota 11. Ushobora gufata indirimbo imwe y'uyu muhanzi ukayivunjamo indirimbo z'aba basitari twirirwa tuvuga mweshanu z'aba basitari mwirirwa muvuga, ukibaza ngo uyu muhanzi afite akayabo k'amafaranga angana gute? Uyu muhanzi wamugiranya n'abahe bahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda? Mbwira umuhanzi ushobora kumugiranya nawe, bisiga hano muri comment. Niwe muhanzi ushobora kugereranya na Israel Mbonyi. Reba miliyoni. Uyu muhanzi usibye short ishobora kugira iminota 2 byibuze, ariko abahanzi ugasanga bafite short y'iminota 2 yonyine. Ariko uyu muhanzi weho urinde ho kugereranya Israel Mbonyi n'abandi bahanzi hano mu Rwanda. Umuhanzi ukora indirimbo imwe ikaba irimo n'indirimbo z'undi muhanzi indirimbo 10 kandi ikagira miliyoni ziri hejuru ya 7, ariko undi muhanzi hano mu Rwanda yakora indirimbo imwe ikagira miliyoni ugasanga aciye ibikuba. Uyu muhanzi ni hehe wabonye yiyamira ku mbuga ngo uti ngo indirimbo yanjye ngo yuje miliyoni cyangwa miliyoni 2? The big man, the champion. Nimba uyu mugabo umukunda bita Israel Mbonyi, niba umukunda byanyabyo atari byo gupapira, bisiga hano muri comment ubigaragaze, umugereranye n'abandi bahanzi hano mu gihugu bo mu Rwanda. Iyi iracyari MJ challenge. Ciao.